Salam alaikum. Ama spenta in phat phai piwa pathin thangwana sang pen piwin. Tunin sai diwa dang hepon Christianity te di lo dan sai diu hintin is pola so sai diu ham ama spena I ho ki ven tu me diu aje chuwan noi lai na Christianity te Christian ho ama ho amen pi pen ta bol pen ta hi ipe ham te ale missionary system in Jews te Christian te kai lut ding ti chung hi jiu in he cha ko na ki ven then dio bol di hintin ko msa nial na ding ko msa tem na ding he pon ko ma ta lung su no na ding ko msa flop sa ding he pon tu ni sai do chang siu hi adang he pon e ho zo ki ven thei wa chule jiu san khom pi ho exai pi to wa ama ho ko na ki ven then dio lam pi chule kholang agata san man au kha yong la ama ho along them hong ki no khia ki na thei da ding lampi hong hin tin he che tu ni sai do diu hi hlang pi a rabi ho sa jitron ama siura ko na kila do ding hin tin ani na a chule ani na rabi to via singer le khabu let's get biblical ale khabu ta wan kan he pon hi jong le ama siura bolin hoi le zengin ki cho thei wo hin tin ale khabu yong cho siura yong chune na oma ma zengin ivet thei ma hin tin ama hi Jakarta rabbi hintin wanui le se na anti missionary ama ho to sha cha te Jews ho gentle Christianity ga halut ho nung kai do kin na ding chule ama chule ama ho langa halut di ho chule ama ho ko na ki ven do ding lampi ama ho tinga ki ven do ding nga pen loi ra ba hintin New Testament Old Testament chule Quran ni ga hoi ta by heart ta nga het kam by heart kam a hitan afenga ma zengin rabai wanui le sna rabai len ta hintin anti missionary system alinga ai pile ale khabu hoi ma zengin khat tuviasinger.com le kilom ma khat website on chla on chika vet thei hintin ai pile aman thusim khat sai na ga pan pai le han tu ni sai di hu tamin ppn sai di hom te ale Christian te paspenta Christian te ma ho theology ma ho principle len ta ho ke isu mang dia di lo dan sai dio chela New Testament hong ki pat dan hong isu adi lo dan sai dio chela New Testament sung zenga adi lo dan gen Jesu yong ati pau yong chu Messiah hi lo dan yong hoi ta proof bol di hintin chela kukite emite hi kukite hi Christian te dan yong ki sai win hi po hi be yeng ni hi kukite henge British te hong thun zo apana chu Christian hong ki zoi pan hin he cha akuna kukite na thang pia Christian an zu hin hizeng zong le cookie te ho chu Christian dana akoi ziu hin cookie hi ale Christian ni hi ding dol lo hamti dan diun sai jivin adi lo dan on sai diu ten beza shem chu lai bola benem na se te ho hi e bola emi ho hi benem na se te hi ham bola special zon dan ni zu ham chu lai tora di dan ti ho en sai diu ten ai pi la ga cha phat le han mas pen ta sim khat ga sai le han rabi tv tu via singa de sai khat sim khat akuna pat diu ten bitiam tial lengam khan no min hitlengam chun leng chapa chung leng chapa pa chung do in chule alengam wedding in hong po do in hi ale gamla ga hluna hi pantom in ti ta pantom hi pe ham te ale thelpin kap ding ala na kam ding na chu san ding mun chu lum ki ko lum zi ito inding mun chu ki se ma sa ji do hi pa chu dim se na moin hi alai chat na thalpi chang ki phutlu chat yang adim sen na mu jengin alung aki pa ma jengin koi bol hi de o pa he ka pa si pa in ki pan sa le wang ka pa ki pa dan dan hi ta he koi ham tia chu aka hol ta cha ango hola le hin koi ka mu tam thau khat tawa ne the na ne hale nang thalpi kap wang na them the jengin ka pa se pai la hong pang le chun ka pa lung thai le jengin te tia hi aka sai cha le khat pa yang nu ya ti za hong noi ta cha a hi poi thelpi changa ka pe ka masat ji a ka zo teng ta bo chunga adoi na ding pa cha pan tom pa cha nu khum ji he ti cha ai pe le e ji chu ibola in se vam ti ale chi Christianity te ama ho lampi apoi pi pen wa chi pi pen ta o Christianity te chi pi pen ta u thilong hin tin ibola pi ti chi pi ham ti ale ama New Testament an kisut ludwin a New Testament pa to a New Testament pa ta san hi thendinga pama hi thendinga chu thuzo khat chu adi hena tin dinga chu thuta khat to nan me khal teng ta lebo thuta to hung kilo ji cha chin dinga chu New Testament yong thuta to kilo dinga Old Testament to an me be do hinten ja chen sai di hinten amas penta chraya abol na pa chu adi lo dan amas penta chu biham ti pa chu in vet pe di hinten ama sa penta
New Testament to Old Testament hin wedding tin ta le I had di khat chu pham ta le Israel cha Old Testament Bible hi adi chana hong kisat na basat pen pau chu Hebrew he ti pa chu miao sin pam chu huin tin chule Old Testament young Christianity no apa Christianity ho in apa ma hi ta sina chu Old Testament hi original pau chu Hebrew hin khana ani na chu ama hon khana chu se bangwa chu pham ti ale Hebrew pau hitan ani na chu Hebrew pau wang chu Hebrew pau sin he ti wang Christianity ho nyang chura Judaism ho no koi mi osina pam hintin ani na chu by Old Testament chu akipam che na chu ita san na pa hi pham ti ale mi sang zu gup masanga Torah thu theng anaki sangin a hi sinai mola ti pa chu mi osi in ita san su ke pau chu hong hin tin Bible songa module hin tin ai pi chu tale tai bolo hi ai pi chu tale Torah hi mi sang zu gup masanga bon ka ikisano hi ti pa chu ani lai bon wa ita san khom chu hong hin tin tai hong ki boy pi na pa chu pham ti ale hong boy na pa chu pham ti ale New Testament hong ki polo ting ta le hin Old Testament adi sel nai pathena kuna ikisano hi nai ti pa chu e hon Old Testament hi pathena kun hinan e ho ti pa chu hoi ta ke ho nyong e ho nyong chule ni khatten nyong Christian ho nyong hoi ta pam hin tin a hin la ani na New Testament ho wang chu ama ho boin adi he ta ipam wa hon ki pam lo pi chu ya chu ani ni langa chu Old Testament hi adi set dana ki pam che hi a chu Old Testament chu thil khat hi a Hashem sut hi a le chu New Testament on Hashem sut ma na hi bang kha pathen sut ma hi bang kha hi a le ani ni hona adi chat ngai a ki to chat ngai chu ani ni hona alung chi a chi khom ngai chu ji nam ti a le pathen hi jinam ti ale Numbers 23:99 ptik sem ti ale English a khat isopio Christian ho anangai kha banga hi kha ayong le ama hon isopio Christian ho anangai angai kha tua is to say wi angai ba bang kha hi ala ma no he them ding wa English ayong sei utin e ptik sem ti ale itol ish el ויחזף ובן אדם וינחם ההוא אמר לא יעשה וידבר ולא יקומנה. God is not a mortal that he should lie, nor a man that he should change his mind. Ya so pathian hi mi hing tabang hi pon zo sai thei pon mi him tabang hi pon amana lungia khial theyong hi poi ti pa chu aben sei la han Numbers 23:19 hoi ta pamit bar 23:19 hoi ta imu theu thel hintin ya chu tua chu alungela khel pathen alungela khel loading hi le Old Testament ai sei khat to New Testament ai sei khat hoi ta adi chat akito chat ngai cham ta kona chu hong ki pat diu hintin ya chu ani na chu hong ki to lawa hi adi lo khat chayong zeyo o ba hi le pathen chu he ma bangwa chu perfect chu sam kim sel chu pathen chu sam kim sel hisna ama su le khabua adi lo khat jeng zo om thailo chu he them diu khat chu chule ama in mi him ho an sai pi wa ni mi him khuna an su thla sa adi hi yong le mi him khuna hung an su thla sa hi jeng ta jong le pathenin mi him khuna an su thla sa khat chu pathin apan hi ta na chu cham kim ta an su thla te hintin adi cha te ngai adi lo khat jeng o ma yong le hi chiwang chu pathin su khil a hi thailo chu pathin a su khil the hi thailo na chu adi lo he ti pa chu cha ko na chu hoi ta hong ki man do thei cha tun mithiwa kuna chang khat ga sim leo hen mithiwa piti sam jar bunga chang som la sagi a sut na wa chu think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Pi sam tiale gel khil hi wen ke hi lo so hi dan le mol ho hi aso chimit dinga hong khai pon lo ale them ga ho sai yang chimit dinga hong khai pon aso bullet dinga hong khai pa we ti cha ya atho sai pa chu bola hong ki khel hong di thailo ham ti ale chipai Christianity hon han pan pi an pa pan lo pen ta hin jinam ti ma ho in dan ho hi ki subul hitan ama dan ho bol ngai da pon ki subul chai kam chai sa he ta ativin chipai hi he diu khat chu apa e mo ta khat chu
Devarim Deuteronomy bungsom ni lagi chang som li lagup epiti siam tiale and they will be a sign and a wonder upon you and your offspring forever aton so na dinga nang hola a kitep na le thilgi dang hung hijing pe ding he ti chan se Nchikyo sa chulo amon tam pita akisunin su blut thei su chai thei ki chai thei ta to lo thei hi poi spas mon tam pita ki mu in visinam tiale Devarim 13:1 hitlayak se mabunga cho I command you that Deuteronomy 13:1 apitik sayam Christian te Bible ai ding tiale bungsom la ni chang som thum la ni a sadu hintin everything sam tiale I command you that you shall be careful to do it, you neither add to it nor subtract from it tora thu akuna hi la do theyong hi poi lut be theyong hi pon hi ji achun Christian ten apam mu cho aki soblut tai bol ngai thoi ki ti ba hong di lo dan chulai ko na hong ki man do the cha e jong cho na yong chu skill sa chu hilo jesu jeng in jong jesu ti pau jeng in jong Matthew pts aski saiwam ti ale ke hin is it tora thu tora bu kuna chang khat jeng jong la do wa hi ale van gama ki pa ta ki sang lo di van gam kal loading ti a hi asu kin alai sa chu Matthew bunga hoitan bele hen isan ya jik sunna che dia hijing jong le atai tain la age subl tan bol ngai ta poi tan le mol ho bol ngai ta poi hung ki te pa cha adi lo dan la ko non jong hung ki mu ta thei ta na Christian te in dan le bol mol bol ngai poi ta san se a buling thei ti pa cha lai ko na chu hung ki su flop thei ta cha le khana se dia hung ki adi lo dan hung ki mu ta thei ta cha Genesis cha chapter na bol ta lo piu cha ma hoin chapter na bol ta po ama hon ipti se wam te ale khang dung zu ya dan le mol ho hung ki khia pe azia he ti cha khave Christian ho khatta khawlim na sab khana hi pe se am ta le do adam khangla ya chu ama ho dia dan chu thei ne lo te na hi noa khangla ya chu ama ho dia dan chu ppm ta chan sai su pe ta cha Abraham actually asima bang cha Abraham khangla ya bo chep tan cha no men tu no ta po ya ti cha bola tu chen ya na tan na lai hom ti cha ala lai kuna answer hai ta kha chu pham te ale Genesis 17:9 na ve che leng hen epiti ki sam te ale chulai hi chi kip thope na hi hijli kha hi chi kitap na hi nang hwa dinga aton so na dinga kitap na hung hi jing ding he ki chapter ki ti ai a chu aton so na he nge thei na ne lo the ki ti pe na cha ton so ki ti lo pi cha hi jing jang la tu khanga wang atlai aton so na hung ki ti he ta na chu hi chi thu hi ki somang thei ta lo cha ton so na dinga ding jing de ta cha yo sen che chan che hung ai ta chula sabat yong ya Exodus 31:6 yong kyong ki moding che ton so ra dinga ki tap na he ki ti chula Deuteronomy 11:1 yong velo hen you shall love the Lord your God, keep his statutes, his statutes, ordinances, commandments all the days. Eje pathenin na thope o adan le mol ho chule na pathen sung na pathen pakai pathen chu sem chu nalong se deu chule thope ho sinan wa adan tho si hoita aton so na dinga na ko nan jing diu he ki ya chu aton so na dinga thiung um hin ten ama ho in ki sebul hit ta khanga hung chi ring he ti pa chu aton so ki tilai ta chun an su mang thei ta cha Deuteronomy 20:46 ang chu injang chu ve ta le kilomin rayong chu omin Psalm 111:7-9 ayong kipin10 is Ezekiel 37:24-25 ayong omin 10 Kings 2 Kings 17:37 ayong omin 10 ay pila sungi tan 10 ai cho chong hi ta sana chu cho chong hi ta sana chu ai ho in Christian te adi lo dan pas lai kuna song ki man do thei tas dan ho chu nit ngain hoi ta thing se ne ti pa chu hoi ta asunga movin Matthew zenga jong jo sei bang wa chu hat lam kai pu win Christian te lam kai pu ki sanin jong a sei ta chu he ta chu la dot hal ne dot ne cha kha cha yong to ra kuna na la do thei lo diu ala do kal se chu asumang kal se chu ton so na ama ho ti bang mi chu wan ka ma ki pa na mu lo thing he ti dan diu a kha sei chu Matthew bunga chu thema ma diu hintin think dan se English aga sei lo fena think not that I have come to please the Lord kema in adan thu chu kasu manga asumang dinga ka hong hi tin kya hi win and the prophets so la a them pu ho chu es likha them ga hon sut ho chu
sumang dia hung dan egel hu win lang. I have not come to abuse them but to fulfill them. He sumang dia kong kai pon asubul hit dinga do kong kai ahunga ka he ti. For truly I say to you, he asan ta be mongin ken kasay na hi, till heaven and earth pass away, van le sit mang ta jeng dong le, not an iota, not a dot khat jeng zong will pass from the law on until all is complete. Miao si aki chai to ga sia abons ke aki su bulit to ga sia dot khat chang la do thai hilo ding he ti. Whoever then breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. Ama ho Christian te apat ama ho dinga apakai ta uino sai che piti sewam koi ta pawin he chi dan thula a chu khat jeng jong asu ke nge wa hi le wana anem pe na ki gyal ding wan chung wan lengam ti ta wana lengama wan chung a kona minem pen anem pen ki da pen na ki koi ding hitai ti cha a chama ho in ama ho apathian ta una sei chu khatlanga gospel pai na chom bele an sei ha ta bona koi ma chan dan le mol ni zo lo ding hi kiti pa cha adi lo dan chlai ko na sin le thei ta cha he cho jenga cha inup lo ding wa hi ale mihim hlo bu dan ga gyal le han mihim philosophical mind ti ta mihim hlo bu logical mind na ga gyal kit le han tun na to khadi bol ta sa na khadi to ding wa hi ale na pan ngai chu kya pe do ngai chu le kha sim dinga le ha sim ngai chu bu he zon dinga hi chu lai se chung thil jenga bon hi bang ma ha pe do ngai chan chana chu kya pe do ngai hi ale thula la thu sang pen thu theng pen pathin thu a chu pido lo hela ta san nei panal pha he dai ti chu di the mong di nam he cha ku na thil di pa chu lam pi pa chu ki mu mong di nam he chi pa chu hong hi cha ji nam tia le tha se na lam pi chu la to loading tha se ding ki ti pa lam pi chu adi lo dan chu hong ki mu to thei ta chan se tabang chu Christian ten ai dop bu ya sa kila alu do hindi na chi pa ta di lo dan in mu to thei tan ten si keu se chu hilo the Deuteronomy 30 hat kilo 30:11 jeng ai ga anavile hen dan le moloi ha poi wan chung lama uma hi poi tui pi ga langa uma hi poi na ko ma na lungsung to na kama uma he ti se pi sai na ham dan tu na lungsung to na kama me ti na ta asana ki sa hi lo pi cha e hoi na ban pha lo ning mu na hilowin izo diu gang chala bonds kya izo la thai din mu na su ke hi ti chu cha to a chu pathianin izo lo diu thilei bol wa hi ale e pi wa hi ale mi pa khan na sa pa thil azo lo di khat api ta bang hi cha pathin cha perfect cha pathin I chan chu izo wa chan chu izo lo di hom hen cha ya chu izo ding kham bo e pi cha sanga sang zo e pi leo kha shalom pathin chu lo buling lo ta cha pathin chu buling lo he ti po chu pi ong ama min su bo ta cha chan ya chu hung se cha ya chu Christian ten a se chu piam ti ale pathinin ai pi udan le mol chu zui zo lo ding a hi ati ta chu pathin chu athing zo ta poi ke ho lungyal zo he pathin lungyal sangin pathin na gon ai gon pi sangin asang soi ti akila uta cha ti chu adi lo dan chu sa ko na chu ma to the hong hitan ai pi la tun char pe hote to a hi ama ho in ipiam pandet na khalu chu piam ti ale Judaism te ho hi Israel cha te hi pathin lungset ta poi pathin akuna aki azam ta su pathin anung ngat khum tai ki ti cha adi chu chan ham khat gya chu anadi thona chu jeng jong le chi ai mil lo diu chu ananung ngat jong le hong kle ki tho ji chu pathin chu Israel te ko ho ya kuna ki mu thei ham Genesis 17:7 a velo hen and I will establish my covenant between me and between you and between your seeds after throughout your generations ti cha kema in nang ho to ke ma to nang ho ki ka aton so na dian na cha te ho na chi ha ho yo si to ke ma ki ka aton so ra dinga ki tep na ka sem he ti aton so na ti zo pham jing la ji tu ni la jing ki ka chan ge lo pi cha aton so na in te ting ta la adia pathian ki tep na hi cha se mi he min aki tep na asu ke ta bang thil thei lo pi cha pathian aki tep na kha cha su bu te ya zo sai ngai lo alung thi ma hial ngai lo pathian chu ya chu chu bidinga am tera mi he min ima kho ke lo chu ima kho aki lo chu nai thil kha chu hung ki tep ting ta la hin he che pi ki tep na pa chu ima kho to chu hung ki to lo ting ta le hung ki so sen no ma hi cha ai pe hi jeng jong le pathin in wang ama miao si pathin cho phat le hunin akan lo pi cha miao si cha het sa ane hi na chu om sa ane sa hi ta na chu ama in kitep na khara bola le hi chi pa chu asu se theina de ki so se thei lo hel ta cha achung nung pen asang pen hong hi na cho cho ama initial cha te to kitep na pa in Genesis 17:79 sai pau chu aton sara dia kitep na pa chu lai hong ki phut lu ta chu aba na Leviticus 26:44 to 45 apitik sayam but despite all this
hi choi yo si hung hi ta jing wanga while they are in the land of their enemies ama ho agal mi ti ho gama the jeng jong leo I will not despise them ama ho chu kanung ngat lo diu hi nor I will reject them to annihilate them ama ho su chimit dinga kada lo hil dinga hi slikha ama ho su chimit na dinga kanung hei khum ka kinung hei khum na lo hil dinga hi ti chu thereby breaking my covenant that is with them hiti akona ske man ka kitap na ma ho to kana kitap na pa ka su chimit lo hil ka su sit lo hil ding I am the Lord kema pathin ka hi ti chu it says on to 45 atang 45 pati ki mukitnam 26:44 to 45 pati ki mukitnam I will remember for them the covenant made with the ancestors whom I took out from the land of Egypt before the eyes of the nations to be good to them. I'm the Lord. Kema inama hola pu apa te ho to kana kitep na ho chu izema kuna hong pot wa mipi yo sen amuna la kuna kana kitep na pa chu ai tia su se lo ni hi ti chu Isaiah chapter 54:10 The mountains shall depart va mul ho yo si chu na mun che da ha jeng when the hills totter but my kindness in laka khoto na pawang chu shall not depart from you nanga kuna pot nang banga da la lo healing he ti cha Isaiah 59:21 pikimukitnam as for me this is my covenant with them ke wang hi ke ma to ama hoi ka kitap na hi pathen tin na sei na hi my spirit chooses upon you and my words and I have placed in your mouth you shall not move from your mouth or from the mouth of your seat and from the mouth of your seat said the Lord and now and to eternity to so la dia kitap na pa chung sei ta cha Leviticus 26 the 40 to 25 ayong hoi ta ki sein inspire on na theo in tin tun sim ding phat om pun sim la ni phat om pun tun to ama hon ata san pi pen ta khachu pi ho ki tam te ale Israel apathenin Israel sa te cho khel do in jes ama hoi khat pau cho ta san na nei phat chu so chang di tai Israel sa te homan so chang lo thiu hi ti dan diu khara sei ta chu le hechi adi lo dan pa chu Jeremiah 31:30 up 34 song ki muthei cha behold the days are coming says the Lord and I will form a covenant with the house of Israel and with the house of Judah a new covenant la hi ama hon cha kuna an la hintin hechi in sim la diu ama ho apan sat na pa not like the covenant that I formed with their forefathers on the day that I took them by the hand to take them out of the land of Egypt that they broke my covenant although I was the Lord over them pi sai wam tale ki ba in sa te to kitap na tha khat sep ding kitap na tha pa chu izi ma kuna hong po do wa cha kuna su ke pa kitap na pa sai talo ding tha be hong hiding for this is the covenant that I will form with the house of Israel after those days says the Lord I will place my law in their midst and that I will inscribe in their hearts and I will be their God and they shall be my people lai pa and ki ma hia pe pen ta os lai pa chong hi ta cha aba ama hon sai tin ta leo chi ba tang Jeremiah 31:30 apa 34 action hi me kitap na tha ka sep de ti la ti diu cha ma hon ai wanga answer chu ama ho in ama sa hiban pa chu pi kisun ham ti pa sim ji ta lo cha hoi ten sim leo hen PSAM is it nam tira kitap na pa hi that I will perform sang 32 na cha I will perform with the house of Israel keman chi Israel in sung to kitap na pa chi ting la kan bolio pa chu ibhidam ja I will place my law in their midst ama hola ka dan thu pa hi kan headloading ahlung sungwa I will inscribe them it upon my heart and upon their hearts alung sungwa kan sududing and I will be their God and they shall be my people chula keima hi apathinu ka hiding chule ama ho chu Israel cha te chu keimi te kami te hongi de ti chrai pa lai ta pen ta chu an ta san na lo hin an pan sat na pau a het khiel na pau pa chung hi ta cha saying that pen sai and no longer shall one teach his neighbor or shall one teach his brother saying know the Lord for they shall all know me from their smallest to their greatest says the Lord nor for I will forgive them their iniquity and their sins will no longer remember koi macha khale khat ki photo to lo dio isenam ti ala ma ho in abons kewa anewa pat alien gewa abons kewa keima cho ai het dio ke zo ai het dio hitai ti cham ya che het so ke ding phatwa chu ake photo ngai ta lo ding wa hi jing ta le chun ke ma in kha chon sit neu si chu ngai dam pi dio hitai ti so said the Lord who give the sun illuminate by day the laws of the moon and the stars that illuminate the sisters stung ita cha
raya akisun pa hi pitiam tele ama hoina gel dan wa hi shacha te chun dan thu an ta lo chit wa chu a hai mil dio ki khel ding zen te ho to covenant tha khan sip ding dan wa sei wa hello pi chu ama Christian ho to covenant tha ama ho to Christian ho in ama hoi khat pau chu ata san phat wa le pha hi tai ti pau chu hong hi ta lo pi chu la sei zikitep na tha ki ti pa chu with the house of Israel shall in sung to aba wan sip tha de chu shall in sung to an sip tha ding shall in sung to kitep nan sip tha di shall in sung in mio si in hashem ta san di ta nei di ta cha tun hadiu khat chu pham ta la jesu esipa hi ahong athia hi shacha te ama ahong thia hi pitiam te ale Christianity cha kuna chong forms ama thia kuna chama ama I chonset neo si ai thi san pi o hita athia sikha chonset neo si athia kuna chu ai su mang pi o hita ai tiu cha ale te kana banga chun ana thige bang khaleo hen lang hile kha hen lang hile jesu chu ana thige bang kha hen lang hile Christianity hung pot lo hel de sa ale bola pathian Christianity chu adi lo ten hi ale bola pot sa hi dem je nam ti ale Christianity hung pot kit lo wa hi ale ebola ham ti ale Deuteronomy a hoiten na velo hen epikisayam chang som ni lage bung som gup lali sting ta chun ke ma nang ho nami te hola che mi pi wanoi le sira nam dang hola kan the thang diu aninga koi ka kan the diu chle nang ho in na het kha lo na pu pa tan het kha lo thing le song nen ho diu he ti che pham na pu pa tan het kha lo thing le song cha thing chu pi hai koi ma dang hi lo Christianity raya thu ki sai pa hi chala ya prophecy umpa Deuteronomy umpa hung ki su blit na chong hi Christianity hung po do na je sa se cholo wa ban ga sim pe wa le es ban jo hin sim pe wa le pi hung hi ham he chu thing la song nen ho wa ko na jon hung ki nung le di sa ko na pathen nan hol de hung ki le diu chi chu hung hi sa chi cha ko na bo chra ya chu da ka ha lu ting ta le bo hung ki le thai diu he ti cha te chu ika chon se wa ko na chu kam na ngai kom to ai ho de ai ho ai mi te ho chon se wa ko na biblo na ko na ikai mangwa Afghanistan Pakistan China ko na Burma ko na Manipur hung cha Manipur hung lon zo wa he bi ta ning koi ka thing le song hin ho to chu thing le song phiam thing chu Christian te ho hin ho wa ko na chu na pathen nen hol di an ti ta cha ko na dai jim hin hol wa hin mo cha se pa ko la ko na choi ta ai mi te i khat idi dan pau tora sung mama akuna emite iziu si dan pau choita tora sung mama akuna hin ki bol pa chimu ta cha se lo yong chu lo rambam ksan yong thing ki ti hin Christianity sai na he ti sa sanga cha agil sama evet diu hi ale verse 64 kat hilo 63 ki patna kuna cha simle han ve fits ki patna kuna cha evet he yosin hebrew he yosin ve fits ki sayan isai na kuna chu yut akuna chu 49 letters ki to cha simu tin yut hi pham ta le yut hi English pa wa hi y he cha y ya ban le yut akuna chu 49 letters ki to cha 9 sim dol pi hung po dom shin hung po do cha letter by letter tai count pe de yut zo 49 letters ki to cha shin hung po do 49 letters ki to cha shin zo chu pi hung po dom va hung po do cha shin chu pham s va chu pham u y s u jesu hung po do ing ivrit pa wa Jesus hi ivrit pa wa pham yesu ki ti cha ya so thing le song ki na ho lo diu hi ki ti namuna cha pi hung hi am thing le song na hin ho diu hi ki ti namuna cha pi ki sunam yesu ti chu ya ko na hoi ta mu lo thei chu thing hi ko ma dang he po yesu hi to rau di dan hi lai ko na ma do thei ta to ra sunga pathen miao se le chu ya chu to ra aman cha pathen wan le se la bona an se me ki pa cha lai ko na chu mu do thei hong hi chu sti ala tu do hoi da do ki thei to cha ai ale jai jem chu di a hi a adi chat mong a hi a le e bitinga Christian hon jesu ka ma tawla taw na sublen taw dam pu yang mu chu ane u chu la taw dam pu ne wa ama ho cha taw wa le ko ham khat pa lam kai pa jesu mina chu taw wa hi ale taw dam pi ing thei srai ti dan ham cho chu aji adang he poi pathenin wa noi le se na he che answer khat hong ki to thei ta cha khana kho vela han bible sang tora old testament na genesis a vela han pti ki sayam pathenin mi hi mo an sip ding wa chu mi an ko khom ta cha ko an ko khom chlai ta chu cha hungovin mi him sim taw te ilim la amialo wa mi him sim taw te ti cha Christianity hon se ala hil ta cha cha mo se ra be non dong ek ti sa shem ka ma pathen ko ma ibidinga
pathian nang hi khat se bo na hi wa nu le chin he ta ve chu ti a hele to na ko khom ho si van ti ho hi ti ba yon chu heu ve chu ti a hele lai bola ki pal na thei ta hi banga hoi ta ki pal na thei hi mi min choi an sim wa ko da pathian ni lo thum ma ham hongwin si mi him se mu te nan ti a ko na chu pathian dang yo ham ti alunggel an nei kha diu hi e bola hi banga pal na thei hi pathian lai hi tora so na he la hi dam ta hi mo se ra be no pathian do cha ala pathian em ti don bunam thilpha hol pa chun thilpha amuding thilse hol pa chun thilse amu thei ti sa tora sunga izat vei ka sayam tora sung pum pia pathian ke ma khat se bo ka hi izat vei ka sayam hi chi chung chona yong chu hi chi lai nyau chakhat ga hel khel na thei jana chu adi point a proof na lai good wa hi ale achi khil diu chu achi khil ding bong wa hi achi khil lu cha ma ho man than lang akizot wa hi zat vei ka bol hi tora hi mit vet dia apa palanga adi di langa munyo si mun khat se na vet na kun la do thei pon mun dang hon nan vet khoma kuna hoi so adi ham adi pan hol no male adi na muding adi lo pan hol no male adi lo na muding hi ti vet san dinga he chi ha ko he ti ta chuma bang chara chu wa noi le che na hi ebola hi cho milim sim phu za le koi pathin in tor pathin khat se bo uma sang pen chung nung pen a hi nga hi chu hei pa chu common sense ma to thei ta cha khat milim sim thu hong ki pat na hi hoya hong ki banam thela masanga hi mi o si hin pathin na ho cha pathin na ho wa le pathin dai renga khat chu ha an sa thim phat wa hi dai renga pathin za nai pe sang wen asep sa hoyong hi za nai ki pen lang hi le athil sem ho yo si za na pi wa khona pathin za na ki pe hi ti an gelo cha cha kuna hong cha pe wa athil sem ho za an ho ni sa le tha an ho wa si ho an ho cha kuna thong chi pe wa cha kuna cha pian ho pa ta milim na mel ste kha song pi pi ho an ho do cha kuna hong wal che wa ti song pe cha adi dia masanga milim sim thu ho ki ti pa hi akha dan chu milim sim thu na pau thei leo so chan ya cha na pang chu tamang sim tam ta omen ale bola chu ho ko ma cha taw lo su bring chat ham in so se ma bang wa se pathenin hoi chu ne ke nei khlan di ham so ne khlan di ham ji yet char ra pa chi khlan thai na pa om thei na dinga cha uma he cha zenam dra ei hon ikiran diu pa hi pathin thudi tu ai bol hi adi ham adi lo ham ti pa chu ki hlan cha adi pa to adi lo pa hlan theya om theina dinga chu pathin in yong hi chi milim sem thu ho in ataw naw asu blit pi thein ding lampi akoi cha hila ama ho ti ama ho milim sem thong ho ho chu he taw chu la to thok se chu la ta bang chu hong lu ding le sera chan man le anei lo de ki ti ta cha okay set to Christianity ayo Christianity chung thu la yong set chung ni ta cha tun Christianity hi ai khat tai ti taute Christianity hi adi mongin New Testament hi adi ti taute iti wa hi ale pi hong hitam tora bu hi ga vele hen ban noi lai sena Japan chi na chi dham alo ale Israel na chi dham America na chi dham hoi la ya chi jeng jong le chun tora thu hi chang khat ning spelling jeng chang khat jeng ang khilo cha bons ke wa if hebrew wa bons ke ki bang chana sun so ke cha a hi wanga apologies Josh McDowell ki te pa in Christianity le khabu asut na chu piti sem te evidence that demands a verdict ki le khabu a chu page 44 na chu New Testament hin version sang za le som nga zen ani ti chu sang za le som nga ti chu pi sai na hitam opinion chom che pathian sun mo mo pathian le khabu sang za le som nga na zoi diu izoi ding wai pi mo mo diu ha a chom che version hiti a bol hu cha ya kuna New Testament version sang za le som nga zen anei wa hi ale hisu thudi mo mo theidem ti pa chu hi cha si mala a chu abons ke wa chongki kalkit version chom men ding ta la ki kalti na hita cha Bible khat ahong ki kal sa uta sta bang chu ta di mo mo them tora thu indi ting ta bang khat se hiya je nam ti ale su pathian thu ya ki kal dang lo cha san ya chong sang cha New Testament ho bang hung chu thei ta lo tun ga chi su pelen to ha ma ho in akit adin that pi pen ta u ipiham te ale virgin birth Mary June thagau thinga kuna cha hin yin ti pa chong ta ma ho na agel hiel pi pen to thagau thinga kuna naw an min cha hin yin cha kuna chuna ga pathian pau ko ham pa chu hong peng do tai ti tau chu ti ale amas pen ta ti ong the chu
ke ham khat lo ale mai khat chu kapot do tas kapot da pasa khat an lupia asu set phana chu azum lo na dinga chu sakau thinga ko na he kamanga chigamu e tiale ki chai chula e bola jong chu hung thai chula biza ta Mary yang chana bol chu jong chu hung thai chula izinam tiale mang ki ti chu tora thu in ti teng ta le tora hung ki pya chu mi sang zu ko ma sa ki pi cha jeng jong le Mary in amang anei pa chu mi khat no mu lo pi chula Heza adi he ta ti ki pamyung theu le khabu agi sutlut mananga chu adi he ting theong ke no langai le khabu khat publish boy ni kating e che hi pathian thu he tin suning kating hilang su kona zo ide sibang chara chu thil khat chu adi e khat revelation khat oma pathian in an khopi pham khat chu oma theidinga hi ale witness oma ai chu tora hong ki pya chu witness lang zo ma New Testament hong kisut para wang chu Miriam thusim hong kisut pa Mary thusim hong kisut para wang chu amanga amu hinalai set ai ja chu witness khat chaum lo first pen chu hong ta ani na chu het mo he na hi thei chu la Mary chun ama le ma zum na dinga ko ai khu do ni chu ta ka sei phong le yong mai thei chu la ani na chu bi tam te ale Isaya ama hona panalo penta chi pham te ale Isaya bungsom sagi sikha bung sagi tang som le pi se am te ale chule pathen in ama akuna cha hin nei in tin ti sai dam sign khat nan pe dio he ti se biham behold ama ho English ama ho le dan dung za behold a virgin will beget a child and she shall bear a son and she shall call his name Emmanuel tisa ivrit da Hebrew in simting ta leo lo sai ma bang wa chu Bible hi emas pen ta Hebrew an action he tipa he ta la Hebrew ha pi sunam dipas ga simote la khen hiza atun yiten Adonai hu lachem yiten hu lachem ot hine ha'alma hara hayoladet ben וקרא שמו עמנואל לכן תצפם צולה אלו השפענה צון היזה אצון ייתן השם חו לכם אות יעצו פתהנין דנג הועצו אות נן פידיו אות תיצו סיין אלו כתב נחת נן פידיו התי יצו וצע נחת הנה הילאימון ההין האלמה אין תיתן תעלה ורזן תינה הילו פיצו alma tisu khalayong ve utin translator ho ayong ve utin hoita emodi khat chu pham tiale alma tisu virgin tina hilo hilo chu young woman tina chu numei chapang tina chu hichi numei chapang chun aga violated ben vekara shemo Emmanuel violated an nei ding hi an pin sa ding an vop ding hi ben chapa an vop sa ding vekarat hichi chu ipi akan ko ipitina amin ipitina sa dio ham shemo amin chu Emmanuel ta amin na sa pi dio heti chu hichi chapang chu ti chu hichi ka hichi numei chapang chu an nei dio heti chu numei chapang to virgin nunga thing ki ti hi aki hi na san cha numei chapang chu jinei ni thei chu ava virgin chu jinei thei lo pi chu slikha numei chapang chu akiti khas numei chapang in ti tin akiti ma chai sa hi thei chu jing song le virgin hin ti nunga thing hin ti tin da akiti ma nai lo ti nai chu hispa chu hin het dinga pai mo ta ong tin ama ho in Christian te in ama ho le apathinu alo ale a Bible aki proof di theina dingwa chu hi an man mai o hintin achi mistranslate and bolwa hi alma ki tipa chu hi nei chapang ki tipa chu ma hon khial lo wa hi nunga theng ta an le do hi adi lo dan pa chu hi cha chu mu thei ta chu ale sun pi sai na a context ho den sim leo hen cha kuna adi lo dan yang chu imu do theu chu hin chi chung chu na yang chu context yang chu hai tan ki leng hasin sa ya ko ma juda lengam chung chang thu a e khat ama khu juda lengam het usron na juda lengam to salang to langlang juda lengam ne ki khen chu cha dinga e peta langlanga juda lengam chu si pa chu ahung ki su chimit ding chung chang thu a esaya na do ana hi in hi cha chu esaya na sai jenga yo chhoiten veleu hen
ha alma ti chu ha in ti ting ta ha ti chu da ti na chu tun te kana bangin alma ti pa chu virgin zo na hi han lang young woman hilowin numei chapang hilowin nunga thing zo na hi bang ta le da young da ha alma an ti ta chu da hong zau ta chu dh da hong zau tin ta le pham hichin nunga thing chu an ti na hi ti ta chu ti chu hichin nunga thing chu an ti thia hi ale ma khoding thu sai na hi talo pi chu ma khoding thu sai na hi talo ti chu apet pe na ma ta chu apet mena umai ta cha to cha apet pela uma hi ale da young woman an ti ta cha da young apet pela uma hi ale ma khwa hong lung ding thu sai na hi talawin tu la tu a din mun zo cha sai hin ten ti chu ama khwa le su hong pin ding thu sai na hi poi ti ala la yong cha ba na hin ma do thai ken ta cha hi pa cho ya hong ki su blit nai sang som la ko ma ko na hin sim le han ki beterem yada na me os bara ובחר בטוב ובחור בטוב ועזב האדמה אשר אתה נקץ מפני שני מלאכיה. היצצפנג פעצון תלפה לו מולו דין צולה תלפה לנזידן אן הת מסנגה היצי לנגמתני נקיצה לנגמתני צו אחוום קיום היתי תיצו ביהם hichi pepe na chom ta chula hichi tu enjoy hung sei prophecy da na hung sei pa chu tu le to a chong ki fulfill pai ta chu 17 bung som na gup som na sagi a cha se kha bung sagi chang som na kuma hung ki subling pai ta cha ya chu chi ama kho a hung lung ding thu sai na he pon tu le tu a ama hi pet lai ta thu so pa chu sai na hi ti pa chu hin het lo cha hi zong zong na chu pite ana hi ta jeng zong le hi chu hi ta poi ta te hi ta lo wa hi yong le context sa sai na sa yong cha hi ta poi ti ta te ana hi ta lo wa hi yong le ipi ki sai hi chi cha pang chun thil pha le thil phalo a het khen ma sanga ki ti cha ti chu kum som la thum le ma sanga cha tum som ma sanga hi so dio si so chai ri dol ta cha jesu ta thi ong kum thing gol lang thing se na thi chu la slai ta chung di to lo cha tun tun chong chu a hi kit ta poi kit ta te adi poi ta te to se yo si chu saya ina se yo si on chu adi ta poi kit ta te te ga na ba chu khas shalom adu ti a ta zen jong le jesu chu messiah hong hi ti he kit ta cha messiah hong hi ding a hi a le a chu ti a hi a le messiah chu koi hong hi di ham messiah chu koi hong hi di ham ti a le David son hongi di hek tiba ti hongi ti ta chale jinam ti ale David okay de Torah dung zo ya Old Testament dung zo ya David son hongi di hek ti zo he so ke ta Messiah cha ahi le Messiah chu David son hongi ding ahi ale Jesus David son hi mong ngam ti pa ju question cha every time ti ale ama chu anu chu nunga theng ana hi in alo ale lagau theng in akitibat pia kuna cha ane he ti ta cha lagau theng akitibat pia kuna cha ane hi ale hi pa chu epiti ditam lagau theng son ta chara David son te lo pi chume he hongki mu thei sel ta cha ya chu David son hongi hi ta lo phana chu ne Messiah hongi thei mong te dem to cha Messiah hi mong thei te lo cha David son ta lo pi cha David son hi ta boy ti pa chara ko rang chongki mu ro thei ta cha si chung chang tam pita hombe na lain hi cho yo si chen zo te la Messiah chung chang thuin sai tin ta lo tun sai pai pe ta te Messiah chung chang thu cha Messiah hin a hi ding dol ta sha e hon to hi ingang a pa Messiah pa hi ama ho ena hongtan avela hong ki de ave tiu cha Messiah hi ahunga hi ale itamang thil Messiah ahunga hi ale itabang thil asu blet ngai ham mas ben ta Messiah chu hunga hi ale the Bible litora in saidan dung ya chu Ezekiel 37:26 apa 26 apa tik sayam Messiah chun temple third temple tun do ngai he ki cha Jesu third temple tun do one tun do lo he cha ani na Isaiah 43:5-6 ga velo hen sha cha te yo si agama an pui lut ki de apui lut nam Jesu apui lut lo chule vanoi le se na koi ma chan gal gi ti om talo ding meo si chamta om ta ding dammo na ki ti om talo ding gen thaina om talo ding meo si cho cham nangen di tai ki ti cha so ya ki mom Isaiah 2:4 ita bang thil chu mam tu ai chimala la chem jam an pu lo bo chu to Jesu in pp an pu lo nai thil tam kita programs in simla leo hen Christianity chamna hin pulut ding pa mina epitm Spanish Inquisition 30 years war
1680 na pa 1640 na ana ana so chule genocide America chule Third Reich of Germany, the troubles of Northern Ireland, Ramadan genocide so gal hi zat hi chi hi mi tam pida thisan na ki so cha isi akuna chu he do theu chu Jesu chun khat cha jeng jong ana subul hit to na hi ti pa cha kuna chu ai ta ki mu do thei tan hi so teng ta le pe hamali na chu Messiah na subul hit do chu Zechariah 14:9 spread universal knowledge of the God of Israel pathian chu khat se bo hi ti pa chu wanoi le se na miao sin heading do lo hi tai ti chu asu tia ting ta la wanoi le sin pathian chu khat hian sin ho ting ta pathian chu khat hi ya amen yong khat se bo hi ti tai ti chu ale Zechariah ina sei pa chu hungi ta chu ale chimala ala chu Christian han pian bol ta wan khat hi poi thum a hi ti ta chu khat sunga thum o me ti ta chu ai lo lo ti san se pu ta chu achu tia hi ala pathian min chu khat se bo ti ho chu ai ta poi ti pa chu hungi mo thei ta chu cha de su di lo dan chu a kuna chu in mo do thei tan tin in so a temple an sa do lo mala ala temple second temple din chu cat hill 20 CE san ge hungding hin ten ama Jesu thia chu 34 CE bem na lai chati chu temple adin lai adin ding na la ya thi chu adi lo dan sa na sim mo thei tau cha ani na choyo si chu ai tai tau te adi tai tau te vanoi second coming a hungding a hi adu ada ti ba adi eti tau te chu ti a hi ale ipiti seyam tia le zung chu na yong chu Matthew 10:34 mu khat chu pham tia le do not assume that I have come to bring peace on the earth. Jesus says, okay, he vanoi sa cham hin pulut ding in egel hevin. I have not come to bring peace but a sword. Jam jam hung pulut ding abu khong a hi ti sama le man ki sei cha sir hai ta chu sa ba ni pa cha se sa yong chu rom chamna jes khanin Messiah in chamna hin polu di dolia aman gen theina an polu cham se sa yong chu hilowa epiditam Jesu hi ama hi athi ama hi epiditam jare enjo sai bangwa Davidson lo pizza Davidson hi ta lo chana chu min anu akuna Christian tem khan pti sevam tala ama hi anu akuna hongi kai ding ji a hi sina hi boye tiu cha anu akuna hongi kai thei lo he re cha isinam tia le khana emu thei diu khat chu phem tia le numbers bung khana chang som la gena pa som li chule bung som thum li chang som li chule Leviticus 24:10 bung som ni li chule bung som ni li chang som a kho emu thei ding do wa chu emu ding do wa chu mi kha chu phung chi do li apa a ko na bo ngi ngai cha apa ko na bo hong hi ngai hi ta sina chu Jesu pa chu la koi ta thagau thing hi ta cha thagau thing a ko na hong hi ta cha aya chu hong boi ta cha ko na chu thagau thing son a hi ta kha jit na chu ama chu Messiah hong thei ta lo cha to hai Paul win tian sekitam man is evil and sinful mihim hi michon si ai pe chimasa chun hat Paulin thil them khat asayu adi lo dan ne khat ga sayu tin Paulin tian asiam tia la Jesu hi Messiah hin ma chu Bible a prophet han predict na bol saw hin chula Jews ten nga jing saw hi chula ma hi puthin chapa hin chule chapa dang banga ama chu apa to ki bang cha hi ti chu ale a kho penta chu prophet so veu tin tora song si phong tin mun khat cha a pathin chapa hong ki sol ding thu hoi ma cha ki mu poi ti pa chu he do yu chu ani na chu Paulin ti sai kitam man is evil and sinful and all mankind is damned because of them sin Adam John said as a mi meu si chu a John si a kisimeta Torah cannot save man Torah in me him just who do take the boy since it is many commandments it make it too difficult to Torah a hi to be atam be in so thading khata on boy the only thing that can prevent man's utter damnation is hell in hell is the belief in Christ but he ama ho pa thenu cho ta san phana hi ari chi bo se chunwa mi him so cha ding he ti chu ale apai pen ta kha cha pitiam ta le pathenin zo loading
tora APO chu di thema mong di nam pathian chu chamkim lo ham ti pa chungi chu se yong chu hilowa Deuteronomy Christian te Bible Deuteronomy 12:32 Jews te Bible Deuteronomy 13:1 ki mo panga chu inja sai bangwa chu miao si tu ni khwa ka pe yo si hi aton khatcha na het on het be loading la on la do be loading a hi ki ti chu gel loading Numbers 33:99 ti ki sayam pathian hi zolina la chim him tu bang a hipon a hing thei a hing ta sa ne yo hipon amana sai chu su bu lawa koi lo heling hi yo ti chu ala tu a hi abana polin sai be khat chu pham ta le there is only one law now tu a hi dan khat bo tai bijinam ti ale jesu chu hung ta na dan khat bo tan hesu lungset na dan bo hi ati azoti a hi ale Bible sunga inja sema bangwa chu ton so ania hi tora hi ding a hi kiti pen pa su di lo ta cha sai pa chu di lo dan chu New Testament di lo dan Christianity di lo dan la yong chu imu do thei ta wen hi Polin ti sai bekinam Jews su amas pen ta chu pathian dinga nam de hlen te na hin na ki ran do te hin jeng jong le Jesu akipom lo zit wa pathian da la ta e ti cha ale je pa chu ti hung di thei ki ta lo ham inzo source tam bita sim do dan jung zui wa chu isha cha te chu ton so la tinga pathian to ki tem pina a hitai ti pa chu imu do thei hin tin ton Jesu chung cha thu ama hi na chung chang thu ne khat ka se le han ama hi prophet dana agya lo chu ale he a prophet hi na pa chu adi lo dan chu itora sung ma wa hoi tai ki ging gi sa hiya ai banga bol tho e pham ta le Devarim Deuteronomy 13:2 up chang nia pa chang gup san sim deu hen if there will arise among you a prophet nang hola a them pu khat astra them gau khat alawa le or a dreamer of a dream mang nei khat chule and he give you a sign or a wonder alawa thil kidang bol hen lang alo vet sa na khat nan vet sa ta leo and the sign or the wonder of the people which spoke to you happens chule ji thil pa chu sai pau chu hung of ta so ta hen lang hi le chule and he says hitin say ta hen let us go after other gods which you have not known chule ama nang hon na het kha lo pathin ti lo dang ga ho te ti kha banga hi ale you shall not hit the words of that prophet hichi thim pa hichi them ga pa to say chu na ta san thelo healing a hi or that dreamer of the dream hichi mang nei pa chu na ta san lo healing a hi for the Lord your God izinam te ale na pakai na pathin chun is testing you na pate bu hi to know whether you really love your God your Lord the Lord your God with all your heart and with all your soul na hagaw bum pin na ta san lungsum bum pian pa na pathin na lungsin mong hunam ti ba sana dinga hichi te sinan pi mong a hi you shall follow the Lord your God, fear him, keep his commandments, his voice, worship him, and cleave to him. His such. Ale, til kidang bola ko na patienin. Hong kivet sa ba ta sika false prophet khat hong do kha ya tmo na hin ho na pum ta san lo healing a hi ti chu. Ale lang Christian te hot ipti hong ki panai. Khat pa chun til kidang za that an bola, is pa an mu ba ko na ta san di he ti chu. Ko na sa di lo pa hong ki mo thai ta chu. He ti America la bo ho jeng yong chu koi man amu khapoi ti kitikit hin lai set chu izinam ta le bi America la bo ho chu chala ya chu Galilea Mark bungup sang som dilenga apat sang som ngale ni ka chu chula John 6:16 apat 21 chan hela chu bitam ta le Galilea kha tui chunga alem chu Jesu he ja ju koi macha min ki phado lo hi chi pa masanga abole ki ti pa khoim za ki molo koi macha witness min ki phat po lo cha ya so witness poi ti thei hop set ta cha bola witness min khat be yong ki pha hen lang hi le amu mi khat chun amu e ti ba he ke de cha ya cha witness khat yong ki pha ta lo cha na chu ke ta lo cha ani na cha tuan ke bang khat chu ka leng le ti tang ka te ka leng le mi tam pitai nei mo ti ta chale koi na mo ong en ti diu cha ya chu koi nei mu ham ti ba ka sai pi lo wa hi ale ei ta san diu ei ta san lo diu cha koi na mu ham ti ba sai ngai cha chu a sai ta lo yu ta se ra shit ta lo na chu ti America bo hong chu veli na sim pi thai da lo cha ani na
mi sang nga bread nga se mi sang nga ani asa hisipa chu sang nga jana ani asa ai ma mi khat jeng jong amin ki phapo lo hichoyo tun hichoyo si chu ata na hi bang tai te ka na bangin ata na hi kha bang ta jong le tora sunga pikiti ke bu ab dana khsunga elisa in thau tui bel len thau tui tam pita chu bel ne khat sunga sun lu cha kings fort one up so na ki mu thei cha ani na elisa in jesu in mark 5:35 apat 43 sunga mi athia tho kit cha elisa in jong abol jesi set cha abol cha chule vana ahingsana kings second kings 4:18 apat 30 na ki mudung zu ya chu vana kalto chu slika eliahu vana ta cha hingsana kalto chu ai wanga khanjeng in jong pathian khe ati han lo pi cha hinla jesu in thilkidang the khat bola le pathian khe ti da cha di lo dan chalai ko ra cha henge pathian chapa ta te pathian chapa hen la pathian chu hele ani a cha ki bang ati bang wa chu ati se wa chu hi ti ge a chu ki sai wa hi wanga thei tro pi chu za false prophet na hong ki la ta cha ba he aji chu aman thilkidang bola ko na chu mi ata san sa ko dia thilkidang bola ko na chu mi ta san thilkidang bola na ta san lo diu hi ka patep na bo hi te pathianin ba de varima deuteronomy 13:2-6 la sai bi sa hin den suna adi lo dan an proof ta ani na thilkidang abol ho jeng jong chu koi ma cha witness lo ani na chong ki muta zo ting ta le jesu chu mingol mi chawai hi ti pa chu kyong ki mu zo thei cha haya guna la kila do thei ham midi khat chun atho sai aki zo cha jeng jong le mi chawai khat chun atho sai yang kin nom lo cha haya ko chu jesu ena atho sai kin boy ti pa chu haya khona ki mu thei ham jesu in ptsm Matthew bunga ja sai ma bang wa chu tora thu hi sumang dinga khong khe poi chang kha cha jong amana hi ale vanin aniam pen dana gel ding hi te ama ma tai nong ki saya ai wanga langa hi ptitam te ale sabat apal ki anamun dim set vosa yong hoya kona kila do ham hello christmas yong hoya kona tora sunga khat be chai yung ki mu hello new testament ke hello new testament sung jenga ki mu lo thau yo se bon ke ya christian te na po do ngin church na po do ngin chang hong hin tin se khat na ta chani na chu ama hi mingol he ka tinom choi je nam tia le mingol hi na logic chu Matthew 21:18 na ptiam te ale jesu chu khave hi I khokhana hi aga china hi agila kel ta ki ti chu khokhana ga china gu agila kela chu fig ke pa pham ke pon heng le thingpung khat mo in aga chin ema cha mu ta lo phana chun ai ti adinga thein hin nei kit thein ga sa hung ga kit thein te chi thingpung cha ga sa mek ti cha ale chi chat chu chi sim chat chu hoya hongki mo anti ale mark 11:13 na ebti ki ba amti ale he chi phat lai chu thei ga na ding phat him a hi poi tia hoi ta ki mu cha aven sai ki leng mark 11:13 mark bung som la khat chang som la thum a ha chu hoi ta sai chu hoi ta in chang cha ga chat ngai in izinam tia le mingol a hi pa chu hoi ta hong proof ta chu cha ku na cha ya chu pathian khat ka he tia ala pathian sapa khat ka he tia ala wale pi chu tale ama chu banga them gaw khat he ki tia thingphung the aga pha ga lo pha je jo he lo wale ta bang chu pathian the mong diam chi pa chu question cha the lo he cha tun hilanga ta chu agaw sab jing ya ale thil ki dang ta khat chu pham ta tal mu sunga thusim khat agi mo in ta ni 24 a ti ki mo am ti ale rabi yo si khave hi apa khat lowa hi ga aga china hi pitiam te ale but ne ding choi pi guna hi ale ne ding choi pi ding mu ta lo pi cha ale avet de a hi le fig tree khat mama aga mu ta fig thing pu khat amu a he cha chu fig thing phung aga ke phat hi nai lo sina chu aga nai lu na le aga no om thalo pi cha ke nai lo hi cha age phat hi nai lo sina cha ya chu o thing phung kapa ka ni sa dinga
thei hin ga do sai na tira pet en thei hung ga do yengin kin te ne cho cho lo to min apa ding na choi pe ti cha ale e si cho bol thei lo langa jesu in e pi bol ma ga sab cho alung neu dan chu chat vai dan alung neu dan angol thu het mo dan chu aphat hi lo ma sena aphat hello chu jesu cha aphat hello ta jing jong le miracle bol thei ya la ko do thei chu la to la ra vai pan bol ma cha a bol ta lo pi cha ira vai je ho tu pi dan no la ko na chu mu do thei do chu ama ho se ho hi ai mai hi pon ira vai thon wa na asizat izat wana asizat wam kya mu he ovin science he za dong chu science ni approve do tan jesu in victory a thing phunga thei ken ding phat yo he poi hin la pathin tia ki ko chu di the mo dina ma di thei him poi ti pa yong chu imu do thei mo ta win tun athi ding ko nai hopeless ayong katinom chu jelam tia le jesu thi ding ko nai pitiam eli lama subakhtani ibu kabathian ibola nei da hatam ati cha Mark 15:34 chule Matthew 27:46 ati cha sai cha ale achati a hi ale gemara masa sa 61 bia rabia ki ba thiding ko na pi se sema israel hashem okeno hashem khat ngai win isya pathin chu khat se bo hin ama chu pathin chu pakai chu pathin hin ama chu khat se bo hi ati cha ale he diwa pai mo ta khat chu pham ti ale jesu in rabia ki ban pathin khe ti lo messiah khe on ti lo rabi khat mai khe ti cha ale ama hin athi din ko na pathin chu khat se bo hi ati jesu athi din ko na pi sem pathin bola nei da ha tam ti chu hopeless hi lo ale pi tham ti chu hongi ta cha Hesung cho na yong tu ni chan ya Christian han jiu so asu chimit gut jing jengo ai ba asu chimit lo piu cha tu ni chana jiu ste in sum hi jing jenga ding jing jeng chu to ra kuna tai ra ki mu thiu chu tu ni chana prophecy to ra prophecy di dan chu tu ni chani ya jiu ste asi ki su chimit nai poi ti pa chu imu theu cha hila nam dang roman ste da Egypt te ta bon wa chalai khang a ho chu na ki su chimit gam tai ti pa chu he ta cha Egypt ma chi le han Egypt mi tho ho pa ngal ngen chang hiu chu Egypt mi ta ho chan hitaro piu chu tu chan gya jius te wang pau khat ama sanga na tho pau chu hi be pau cha ki tho na lain chir teng ta le a pau kyu se yong hilo myo sin ho ju dai ji myo a bol so ke na lai ve ti pa chu he to the cha ko na ju dai jim din dan cha adin det dan pa ji mu the cha kumisa chi ta jing wang a wanga roman te ta lo Egypt te ta lo Zeus te to rao di dan chula Zeus di hi now di dan pa chula kuna chen mu to thain tin chun to na chai na heading in Christian te New Testament adi lo dan pa chu available sai tu jeng jong lo hen Christian te ama ho New Testament sung mama ki kal dan yong neu khat veutin Luke bung khat chang som ni le gu bung ni chang li a pitik tik sayam te ale Mary to azipa Jesu nu le pa chu apen Jesu pen sang hoya chengam Nazareth na chengin ahi kiti cha Matthew 2:1 to 2:16 pitik sem Bethlehem ma chengin ahi kiti cha Bethlehem to Nazareth chu alit na lin ning ta cha chule X 7:49 pitik sem Abraham to ain sung mi te ki boina mun chu hala ya he kiti am Exact sedan jungja New Testament sedan dungzuya Abraham to mi khat te ho aki ki voina mun chu khamor slikha shekhem mun aki vuye tiuchan shekhem mun hi mongam tun Israel tiutin hoila ya ki vui ham ti ka hole chun ma ara tha makpela ti chu makpela ko aki ho ki vui he ti chu kheso okay chu ale Abraham Isaac Jacob ki voina khan kho chu Israel gamin gol taw shekhem mun gol taw ki mulo he li chu hoya namu diu ham Old Testament aki pe na muna chu hoilai ham chrai chu Hebron he ti pa chu lai kuna chu in mu thei ta chu Hebron hoya kuna ki mu thei ham avel Genesis a imu mu yeng di tan tin ipiam ta le Abraham in ajinu Sarah chu da dang ama ho in sung si chu yang ki vuyam Rachel ti lo ha ki vuyam ta le Hebrona ki vuya hin chu tu ni khang tu ni ge ayong ai ki vui nau chu adingin New Testament langa sakhema ki vuya ki tipen pa chu adi lo dan pa chu aki mu thektan hi jinam te ale ki vui nau pa chu sakhem muna ai hi be ezeng in hi izan hol yong leo chen ki mo lo hi ling cha chule
Jesu cho iti kuma pingam Matthew tu bung ni chang khat no zia tiam te ale Herod lengpa thi masangin Herod lengpa thi masanga thi ta ki ti Jesu chan Azinam te ale slikha pe ni katina Jesu chu Matthew dung zu ya chu Herod lengpa lengchan kuma lengchan la ya peng he ki chu Herod lengpa chu tia thi am te ale 4 BCE a thi hia asu ti ale ti sanga chu ti zawa chu peng thei lo Jesu ti lai la avela chu peng a hi eti pa chu Matthew ta en Matthew bung ni cha khanak sei chu ti chu 4 BC ma sang ti na ta chu la 4 BC ma sanga a hi dai ati zo nu nga liu gen bung ni chang khat apa chang gup sung ti sayam Roman consensus kuma ti chu 6 CE a peng ya ti cha 4 CE to 6 CE kum ni jana khi chu khan 4 CE khel thelo ding 4 BCE khel thelo ding tia khan 6 CE sikha khan 4 BCE khel thelo ding tia khan 6 CE a peng ya ti chu kum zana khiam kum gup zana khi chu 4 BC akuna sa chile 4 BC akuna sim to ale 4 3 2 1 slikha 4 3 2 1 ahong sim ding abal 0 1 2 3 4 to hong chi ya in ko male kum som zana khi chu aratun Jesu chu hoilai ahong pen zo ba ko na Joseph to Mary chu hoya Bethlehem kumzat denam ti chu Matthew in kumni om dene ti pa chu bungni chang som nagu ma ki mo thein liungin bungni chang som thumle ko a ni som li om bek ti chu ki kal de leng ta chu chule Roman consensus in Joseph to Mary chu asu to khanam liuk bungni chang ni a atong kha yatin Matthew bungni chang khana atong kha po yati chule Judas in Jesu ay khat akuna ahong khat don Judas kitipan Jesu anung ngat nungin ada la nungin athi zawa chu hoya ki buiham tipa chu slikha ipti thi ham tipa chu x in isa x bung khat sang som lang apa som ni ni aptik sem liu gena saidanin a oi apo ke na thi ati Judas Matthew in saidan dung zuya wa ma ma ki khaile ati Judas in piti thi ma sang repent bolam ki si na ne yam x in nei poi x bung khat sang som ni in nei poi ti Matthew bung som ni la sagi changa in ane ye ati cha Jesu chu pini khuwa ki khaile am John 13 bung khat bung som na thum sang khat chula bung som ni la ko chula bung som la ge chang som ni la ge chula bung som la ko chang som la li a la aksai dan dung zuya chu pesak masang ni khat pesak erf pesak di kho ha ti chu it is 14 Nisan as ti ta hi ale 14 Nisan a hi ti a hilanga mark a bungsom lali chang som ap chu la pesak masang ni khat pesak ni khat masanga ti ya mark bungsom som lali chang som sagi apa som ni lenga liuk bungsom ni ni chang som lali apa chang som ni le thum Matthew bung ni chang som ya apa chang som thuma pti ki sayam pesak ni khat ni kal chu kut ni khat ni ati chan zona chu kal chu kut ahung thuna ding ni khat masang chule kal chu kut ni hila zan hi chu ati ya mar nga chu kal chu kut ni ati cha ni khana hong ki kheta cha iti phana mark bung som langa chang som ni langa ni da pungkal thum chan na chule zonin pungkal gup chan na bung som la ko chang som la li apat som langa chule Jesu chu ni zat hlan khu sunga omam khan Jesu in amale aman anaki ifat prophesize dang zuya chu ni thum le zan thum sung leino ya kom ding ti chu akwa song tho lo ki te ti a John bung som ni chang khana chu ni le zan ni le zan ni he ti mark in ni thum le zan ni he ti chu adi ki ha hi dan chu Roman ho in Jesu ki voina chu guard abolam bolo ham John in abol poi Matthew in abole John bung som ni sang khat Matthew bung som ni le ge chang li so chung hita chu adi ama ki kalna adim se jengin ai cho akuna chu ki vendo adi chu in sai ni mo hinten tun chaina dingin Matthew bung som ni le gup chang som gup le thuma pa som gup langa sunga velo hen senedrin chun henge Israel hanin Israel
thutan na ina chun Jesu chu henge trial abol cha khat abol cha thutan na ama chunga thutan na bol cha capital blasphemy bol cha na pathian tai tom cha na thading tia he tan thau cha hi wanga chu roman khanglai na hi chana chu roman ho om na na cha ma hon tha chu ka tha thei lo cha aswana chu pitam tele mark bung samla nga chang khat Matthew bung som ne sagi chang khat John bung ni chang sikha second John bung som la get chang som thum le khana chu pitik sem tia le Sanhedrin nin tha gut wanga chun tha thei ta lo chu aswana chu Jesu chu roman ti ho khot ape do cha le roman ti hon shelta pathian tai tom sira thau lo pi cha e bola thau ham gus luk som ni le thum chang nyak sei dan dung zia chu gam sunga nam hung ki loi khom wa roman te dowa hung pangu khatna ani na Caesar suma pe nom lo sit wa chule athum na ama le ma chu Christ ti chu leng pa da na kimin vol zit na chu khat roman ti ho zo ina thau he ki ti so Zeus te na thau he poi tun achai cha ending in Sanhedrin in athat mong poi ti pa chu het chin na ding wa Sanhedrin dan nu zu ya chu pem te ale Sanhedrin thutan na hi I khat temple sung kuna temple pama thu tan diu phan lo pi chan ti chu Vietnamic das pama thu tan diu phan lo pi cha ai le la ya khana Matthew na sai da mark bung som li chang som nga le thuma pat som nga le li chu le Matthew bung som le gup chang som nga le ge na sai dan dung zu ya chu high priest ta tempulian pen pa ina atan lo he ti cha ya kuna za di ta poi ti pa helo the da smith sen jin chu high priest pa ina ka bol the tu tan na aga to thailo he lo cha hoya to diu ham temple sunga ani na chu ese ho criminal ho trial ho chu ipita ma ho chunga tol that ho lo pathian tai to ma ho chunga thutan ho chu suna ki bowling dol so ya kona ki mo thayam talmuda mesakhat Sanhedrin te ho dan thu ho a bung ko changi na ki mo thai chan hinla chalaya mark bung som li chang som thum chule Matthew bung som ni le gop som li lenga a aksun dan nu ya chu chalaya thutan na chu janin a omin a hi ti pa chu laya talmud na sei dan thu to sun ki kal le le ta chu reswana chu abol lo hil diu chu ta hong ki kal pa chu na so abol lo diu hung hiya jan thu abol we jana abol we ti pa cha di lo dan la kuna chong ki bo thai tan tin athum chan a ama hung ki phong do akuna atha tha ding chu Jews te dan dung zu lo mini sahi ni om te ngai thaya kona kila do ham divarim Deuteronomy bung samasagi sang gup chule sang somla ko somanga sehin chule stricted Sanhedrin 11:1 stricted Shavuot 3:18 chu talmud akuna hintin ja chu he chu hung hintin hinla hilanga gospel ho na sai dan zu ya mark 14:50 to 63 akuna sai dan zu ya cha ma le ma hong ki phong do aji so witness ni chu dismiss ki bol ta ti cha ti chu ama le ma hong ki phong do to hong ta den chu da te sha cha te shal dan sha Sanhedrin dan zu ya hitalo ya ti chu mark to gospel on sai chu zo thu hi tai ti ba chrai kana hoi ta ma do thei ta cha zo thu hin Sanhedrin hon ti chu ti dan ho ama ho dan dung zu wa chu sen ti hadan dung zuya Jesu ki thadan thu ki sai yo si hi adi poi jinam ti ala adan chu akito opon athu ki sai dan ho ta kha adi tapon hi di pa chara kana chong ki mo do the ten Jesu chu Sanhedrin ha tha hi pon atha ding do lo hin la hi tapon atha tapo win roman thio khuna thi hin ibola thau ham but amale ama Christ leng pa da na ki saya ani na amale ama chu mi ki loi khom roman te do da la mi ki loi khom an sek an phu do gut jina chu a thau a hi ti pa chu lai ko na chong ki chen in tin a chai na khe ding in cookie te hi tu ta hain dam ki ti to Christian hoin Jews te hoi bola nang ho hi Jews them ni bo ve cookie te ho chu Jews dai ji ma hi poi Christianity hi bo ve atiu cha Christianity ti pu ko ma hong ki pulu tham ti ale British te hon sap kang thon an polu no cha ti chu sap kang thio ho bo cha Christianity hi ipitin sen se yong le hen
Christianity hi sap kang the ho bo ki te ho lo pi cha ku ki te ho ipu pa zon dan hin ti ten ta le doi ho te in a hiu cha doi ho te hiu wa ku na Christianity an ki mo Christianity ku na ta thong chiu cha Christianity an ki mo wa ki ma sang thu ko ban khul ta lo pi cha pui pa te wen khol thu sim asai diu cha khol thu sim sai na wa cha pitai oi cha khanin savun jil ana hlo mangi ki ti savun jil chu to oi cha zo pi thu sim ha bu pa te cha mingol na hilo piu cha mingol na hilo u thil hi te ka na ngena na sel tu cha savun jil cho dang hilowa itora jil hi sai na cha tora bu khu original pen pa hi ptiam te azi lai ko savun jil lai ko cha hi chu na sai savun jil cho ho in beblo na ku na iki kai mang wa chu Afghanistan ku na ta en ki po pe wa China ga en ki po chu sebab ni anai to nom lo zit wa China leng pawin hi chi savun jero chu chi tora bu chu ina la pi wa sebab ni anai to nom lo zit wa chu ina hal la pi chu chu ui cha in a tho mang tai tin chu China leng pa in tora zero ina la mang pi chu chu sai nai cha Surai ja kuna chu hungzam wa khula kuna tipta ta Great Wall of China kuna chu hungzam do chu hisu khul chu Great Wall of China kuna hungzam do cha ja kuna chu hungzam do wa abana India hungthun cha Burma hunglu wa Burma kuna India hungthun cha chu ngin ten Zeus te sikha ei mi te khodi ta chu Judaism hi point tiong leo Christianity wa hi him poi siwang chu hoita kha chen hi Judaism wa himai thei hilo mai thei Christianity wang ahi him poi is wang chu het ta cha ya ta chu poison chu hla mai thei hla lo mai poison ahi mong e ti pa san don ham ahi lo wale ahi mai thei lo mai thei ti pa so san don ham pa so e ma khona o min tin ahi lo mai thei ahi a chun it's about to het di chu hong poi mo sa chan chu hin sei hin tin se khia se wal o ma lang lam khin thomin sei do na yo se bol hai chan chu in sei hom tia le evel sai kit le hen koi ma cha igam no mo hipon koi ma cha i khat no mo hipon me cha su flom no mo koi ma cha ta kinil no dinga e man no mo hipon i sei do yo su chu e hol ki ven na ding wa sei do hin tin Christian ho kuna ki ven wa ave about ding ta le min hit bol cha e thu an sei hong pa wa hi ale sei do yo si wa kuna cha ni ki ven the ni wa an sei hin tin sei do zo chan sei do hin tin sei khia se wal ma le ngai dam khan thomin to I say yo si source sim chan hong sei hin tin sei khia om loading ka ta sanin you say now yo si chu izo wa Christianity ko nai ki ven phatwa pathian thudi pas enjoy wa pathian lo e man no thein ni na semin ba ibo se ta no le na bon wen ki pa e to daraba